Ole clear tu te chibele ve kule tokin lama number sangkha jasum ko pakhan na kan ti chok to a tunami hi sangkha jasum ko pani na hani mipui awelo ngai thla ang pu editor chibele leng puiram chungchanga thilni dan nia langle ka ngai dan te kan lo soi vele tiang ex chief minister puzoram thanga chu leng puiram shal chungchanga aloin rol ngei na lange puti bisian kan soi du lo min soi tir don ani chuan ati mol mol lai khan soi su tin lo soi tir lo tamai ula nara khonang lo in lo mai tur hi ania le ni somni pakwa july sang ni somni pani khan ahun lai chi minister puzoram thanga khan leng puiram chu if te hmena SIA exemption lo pe fel dim diam to ti chu pholan ani tai na lang hei hi mizo mi puiten kan khria cha kemem chu pani chiangem ahun laia MNF sarkar khan article 371G manga state assembly ro rel na nuaya pass masalovin exemption an lo pe ni mel chu an lo man mo hle ani an sarkar laia zia ka anti fel vek to sa khan asum le pai anti fel man tak lo wangin an paisa don turan dong thei da si loba chu wangin ZPM sarkar chu an sum don tur dong ta ngain ti ming chen nan man ruwa he thil thleng hi manan tum ta aniang tiarin theome puti bisia suyang khian aram chungchanga MNF te hi an boilo a paisa chi an boi ram mason aya nuai muam thin te kha an nimia wa an tiom tok an tia ngai le mai angu house leaderin CBI kuta kan hlan to isoi ho lo mai angu resolution thar san ngai lovin kan lo bo zui to ati chungchunga public advantage lak nana manan tumna chu ale alinga vuti thorbel an tianga changta ni bere opposition ho jinga private resolution pulu tu puthang te chi hi resolution hlokna tel tu ni na langa el puiber an party president monga hlim sak chiang hle ni MNF party atang hian phumbo tum thin satema se an thuak bur berani ziale leader of opposition hi changphalo ma se leadership ani thazok zia ati lan khumna anga ngai theome te tia zathang kapu I channel hlutak maya hian kan lo aw ve theang MNF kumtam tak an lo sarkar to a an sarkar chung khan education a tran an lak lo zia puroba dromoi roi te zona tang khana hriat theya sikula zirtir tu pani lekte an lo oma zirna an lo ngai peimo lo zia avan chiange kumni lek sarkara hian ZPM ho hian na hi an ban thoknem to take MNF ho thu soile zona piang assembly session sang ni somni paruka ne taka chan zelani te hi an ban ti tha em kanram kan namtan hian ZPM party te u han bezel te u awring satliale hoi misteri laka hian injam lo ziale thodik in chanani ti mipuin kan hue ZPM te u ramtan kan namtan Krista alo lal theinan bezel te u Martinapu pu editor opposition MLA te hian IAF ram le chungchanga hian ZPM sarkar ti mual phawan tummo hei chia hi alom ram hloizia vai zia ani dikan ti fo chu IMC in thanata na an malak thiam chuna niya dot ngial ngan hlir anin sei chok ani ber an mangang lu tukhi akoto pan tang tak zetani IAF ne na ram sal chungchanga hian kan sarkaran pu tak takani ngat chuan arang theyang bera chi chok turin CBI hi nor ni sela result chua nuwa IMC thlan ni ro se tian ngamem an ngam ngei tura nga ila thil dikle tha chu alo lang chiang mai don ani tro editor kulikon pa pu editor chibaile thutlem te kalo tho vele o kan chief minister pulal du mahian kan moral hi siam thatangai to ati hi adik ka ti in avaril em manlai kan mizo nun phung simsima hian in todel thin nam kan nia chem phong tu thlole dangdanga te po in todel tum thin mei thai ni lo tan chuan mi te ban duk duk ni zak thin mizo pa ril ru hi agadang lam ta em kanau pan lain VC tran puina kan thenom pa cheng som panga pe kan tuma
khati laya cheng so banga chu hlutakala ala du haulo lama se tu man kan dem karing lo ma se kan a in mei thai tan pui ngai pe jok ro ati tlat lai kha kala reng mai ma se mo tu na chuan ke tin bp li sa oma phone chang kang pui le motor chang kang nei te hi kan zak to mi lo nia ration card pol le ka teng nei po in ti thenan kan mang jok nia kan ril ru moral hi aloba cheto em be o sarkar tan enge ka pek thei ti lama in sarkarin enge min pek thei ti ringot mai hi kan thupui ta ni na lang ton sarkarin oil mana ses an han la deka na sa takin kan do dala ram chang ka nga piang hian text te hi an join sa sin ho u ipiang thar ve to teangu kaushana po kaushan tan enge ka ti ve thei ti lamai chuan kaushan hian enge min pek thei ti hoi zong hian kan ril ru hi akal sol tan to zunia kan chief ministerin moral reform ati hi abahan tul takem zonun moi takha ri sang mola liam ma hian in siam thamol teangu tok ri te se mi pui awo vul zero se mi pui mangaya kon pui pu editor kan zoram hi kalau ve thin ema wangin kumsa khazakwa sumkwa pasari vela tang khan politics kalau ngai benin thudik hria tumin kalau ngai chang thina ma se mizorama party sang te hian thudik hi mi pui an thil thadu manghau thin lo ma se anram kai hroi dana le an na tho dana ero mi pui hian an tho that lo te thudik tok lo an soi te po chan big riau nei liam lova ram mangai tu te chuan an threruak thinin lang chu ti rual ero chuan keini mizo jinga hian politics tuinui na chia hne le a phuka phakdon lo le ka nu le pa tanga kan lo sahoi thingvon thin chan tu te ro in an dik lo thlek lovin an tong pong tan tlur hlom boka chowang chuan ramin ma son thei lovin party lian pahnih tein lal chhok na ram kan reng thina ui chowin sualang mai in mipui lam la in atam lam le chan thachang jok lam kan in bor siak vei rol nen party dang tan hun kan siam thei meu thin lo kum tam alo veya mipui lampo kan huai sen tan ta in party lian ringot kan bo hian zoram thatna pochho khau lo ti kan man tana tu thu hnuaya ma kan ombik lo ti te party von nei hlok lo zia kan hre ve tan ta kum sang ni som ni pathum aloin her chwa meu chuan party thar member po langa viawa kan hriat lem lova zoram thatna om theyanga in mipui an hoi ta formai in thlan result an puan meu chuan chu party thar chu ne takin an tling chhota mipui an hlimin zoram hmalam beise na sang tak nen an thlir ta thup mai an beise yang nge in tuna kumhni chuang or ram an han hroita ka chuan zoram chu hmalam panin vokte than mo bok paisa kang hlawin an thang ta zot mai mizoram corruption hluar em na chu tuna chuan corruption tlemna ber state kan lo ni ta hian ani chu sarkar ma sa ti a in sumhai lu tamma su se ei ruk na tel lova ram tan an han man tak chuan alo dai zai nang yang mai tuna zong ep tu party ten soi chet tum viau ma se mani tura an seng pha zel mai zunga ni ri si himo soi zela cha kumrualin ninom an ti tak da in du tok ri photila kan la chun zum le tura nga yang party von big nei lova pu editor thil panga le corona chopui le loko pakhat na i chanela kathuron zia serial number sakhaza sumsri pakwa na a i chiarta kha kan mi om her ho te hi chuan an hel ala hle mai chonem ni lovin chorum te hi ei ve te setero an no dei doi lu tuka towelin anin shupil lo chaw ni to hi pani na MNF MLA pakhat toy ting takhi atang khom mai ZPM ona tur thanga kama ama aok tarova atal chuak thelo chu arak tawak ni berin ka hria in thlan lia chuan kei zol nei der hian a MLA ka ring to hlo pathum na maksa in register turin in register na hniam ber cheng sang ni zanga ani oma hei po nei zo lo ta aba boi thla kom ve sum sen ngai lova ti thei golden card la card pol le ka teng nei tan chaw ania card war le sen nei tan a thei lova card pole mo a enge mo nei om ngoi
BPL ya BPL le zualte lain kat pole mo a enge mo nei ve turin a fulan tirenga kat var an la hum reng chuani hi healthcare lam hi chu heng re thei tak tak lai cha chum tura boi zau zau te hi chuan a that nan la tem ve lo ani hi ti dan dang sarkar hian ngai tua te se palina ti hian ka ngai tua mai maya Mizoram le Burma ram ri hi bangsang takin hung chok vek se karen te kaltir nge se lu le chuana hi fel taka siamin NGO le police lam duty vek se thiang hlim tak le fair takin lo check se rui hlo le dan lova sum don na lam hi chu are nge yang ti hi thil chiang sa ni Mizoram atwal tha rui hlo sum do ru pong swal ti velai nam noi Burma tlan che chho thin te hi kan man chat nge yang tu na hi chuan bang ong atangin du duin an lut chuak ani ber hei hian kan in u naw na adang bedon reng lo in hung bi khi kan ngai du tuk pangana kan mizo mei chia ti hian nam dang en tir na vai an nei du ni chuan nei te se kan khap be thei an ni chuang lo ma se mo hei hi hre te se in nei nia in pasal thar tur te sa kho danin in nei ula Mizoram Christian bi ke na chuan kutsui pi lo sham la a tu le sari kai ve mai ula a tu le fen tereng kai ula a tu na ni chuan ki kortlon nen po o ma se in loina ko ran Christian bi kin ni lovin I pasal tur loina thin sa khwa le tempula in nei ro I pasal chuan a chen na ram khwa nge a kutsui pi tura che Mizo mi pa ti chuan kan ngai Mizoram a in kutsui pi hian kan ngai ro pi reng lo chewa kan ten zok chewani an ram thleng zu thala Bible in a ziangin nu pa chupum khata ti ka I pasal sa khwa sikemo urdu emo hindu le muslim a Taliban le ISIS po ni se zu chen chil ro ma se hei hi shareng ro Mizo nam phat san tu ini wangin in ti Mizo vak du to lo la min ron vei hek su mong ko hru zat po nam dang pasal nei hi inom lo ti shareng ang cheu pu editor mi pui awa hian kan out chok thina alo huwa lo ngai thla kan du le zom tura kan be seite kan zia chan ti hian lo ngai thla thin tangmo tiro don ti seya aizolin kan ram le nam hingin du sangna chi bai ve kule ole hei tu hnai mai khan kan ram royal la sangber Mizoram Legislative Assembly chuan the Mizo Marais Divorce and Inheritance of Property Act sang ni sompali kan man mek siam thatna amendment bill chu the Mizo Marais and Inheritance of Property Amendment Act sang ni somni paruk pas lo ni ta chuan soizuya hlo hle maya abik takin namdang non-tribal pasala nei le Mizo mechen sui khompol MHCPT ro chuan na an ti in ngai tua that le an rot hial ani hi he dan siam thatna pom har sa ti tu te helder nia lang chu chief minister in kan Mizo mechia ten namdang pasala nei khan a Mizo na kha a top to don ani an fa ten tribal an ni na ten claim thei to lowanga ati lai takhi nina lang Mizo pa in meichia le chaka in sa khwan nei lo an lo ti ya Mizo te ni phunga Mizo mi pa le meichia nu pa anin siamin atlang puin ko hrat inang lo an ni poin meichia chuan a pasala ko hrana zom ngal mai thin tin fa an lo nei poin nu nam chom lovin pa nama chom thin kha sinham ti lo chu meichia lama intulut ka hrelowa an lo om mai thei bok pathian in mi hringa siam khan mi pa adama siama mi pa ama chawa om chu thalo ti in adama nak rula in a kopuyo mi meichia evia siam ti kan hria mi pa fam kim lo di fam kim tu chu meichia an nia chu wangin mi hring siam ania tang rengin meichia chu mi pa thlazarna hnuaya om turan ni hrim ti hi achiang ngal ani chu tiang zel chuan chi thla po meichia lam chui ani ngai lova mi pa fa zela ani chui ani entirnan Abrahaman Isaka hringa Isakan Jacoba hringa ti ani zel kha kan pen thui main kan thua le leila Mizo mi pain meichelaka ani emo namdang meichelaka ani emo fa nei chuan Mizo ani ya Mizo meichia in Mizo mi palaka fa nei chuan Mizo ani ya namdang mi palaka fa nei chuan Mizo ani lo
kan mizo hmeichhia in namdang pasala nei chuan a pasala hnama a in tu luta namdang chung kwa lut to a pasala hnam chu a hnama tawm pui to a mizo thisen la nei ma se namdang tia chiar thei ani to ti na ni a chul nge ya a pai le hrin te lek phei chu namdang an ni nga la ama nu berero a pasala thena ni ro chuan a mizo na chu automatic in anei zui le nga la ni a pasala ang chunga awm chung chuan mizo ni ma se namdang ani tlatani mizo ni lo namdang te reng reng chu mizorama ramani emo dora ni emo sum don na reng reng an nei theloba anom du ani po in ILP mangin hun tiam chung chu anom ve theya om hlen theina ero an nei thelo ani chu wang chuan namdang pasala nei tur te reng reng in a chunga kan soite khi an hre ngei ngei tur ani ya loin bun nge to te po in dan lo anga thui takan local pui to po ni se dan angin an ti thale vek tur ani mai ole a top nan chuan kan mizo hmeichhe dik tak kan farnu kan fanu kan tunu ten pasalata namdang non tribal an nei ni chuan mizo la ni thoma se namdang an ni to ti hi an pomangai mizorama anom don ani chuan hun tiam nei in ILP la in anom ve mai tur ani don lom ni ti hi ka ngai dan ani el ram mangaya pu editor za om tak chi baile mipui awo channel hi vul zel ro se he channel a thu chua tu tam jok te hian thil tha le ram le nam thatna tur kan du zia kan puang chuak ve thei hi alomom tak zet mai adik tak chuan tram kal to a ro re na chel tu ten ram min lo kai hruai thin lai khan engang taka thaloin nge min kai hruai ti kha hrengreng mai ila soi chwa ve na hun rem chang le puan chwa ve na tur kha kan la nei tam lova tu na ero chuan internet lom to in social media te mang tangka in tu po mai hian kan ngai dan puan chwa ve zu zung theina kan han nei ve ta hi alomom tak zet zet ani chu tianga ta na he platform i ron bot sai hi lom thu ka han hril mol mol che ani man dewa kathuron zia khan ZPM sarkar chuan an chem pui an ta hriam to zia thu ka ron zia kha atak tak ania ni ruk thlathum sang hi somni paruk zir tom nia Mizoram Assembly budget session private resolution se hona neya UTBC lalven chunga advisor to chief minister in leng pui le CP ram IF10 an lei chung changa thudik puan chuana ron nei khana di chiang ang mai khata thil lo lang chiang em chu MNF10 heram salna chung changa indoor dan kalphung pa ngai ni lova sal an lo tum dan diktak puan chua om kha alomom hle ani mitam takin an ngai to dana chuan engwanga MNF party hian ZP ministry kailua mo pu an tum ngar ngar thlat mai ti chu alang chiang ta an sarkar laya athwa indoor na correspondent zong zong an lo ti fel diam to chu a sal naman an don ma in an sarkar an tlata sia an ti ngai na hre to lovin ZPM sarkar chu burbun an tumani ti mipui te hian kan hre chiang ta hle mai tin an sal dan kal hmang shim shima po Mizoram sarkarin ramin hotir dan kalphung len lis ane yang po ni lovin apulunga shan an lo tum zia chu hailan ania pathian le kanram tan ti thin party te hian ram an lo mangai lo zia atakena lang chiang hle ani tin chief minister in hemi chungchanga CBI chui tura hriat tirnan thelu felvek to thua soi to thangtian house private resolution an thelu le hnuno kha chu thil chu lo takani an mani party chunga hian ex chief minister le ex MLA dangte mihlui tak tak te an partia an nina chol san hun to si chol tum reng reng si lo te wanga an chung ko an boina le in phiar rung na om mek in thup na ta na boruak siam an tum na mai nge nianga hemi chungchanga mi puite laka mai phi an tum na niang ti hi angai zon thei bok engpo ni se in thlan engemo aom do na pianga boruak siam an tum na chu ni chiang khom mai he ram shalna thu buai hi chu an party ti chevek thei tur thilani ti hi an mupha kena ngai thei ole congress le MNF10 IMC in thlanlom tura invoran tuma ZPM party an beidan politics control le thingto tangmanga pudu an beina le ZPM ministry an beina eiruk na lama filhim lonia mi puiten an ngai thei tura dot thu atuk loka lang le mai turan thedar sek mai hi an hlok pui tak tak don lovina lang
tun chang thar te generation G te hian ram tan thil tha tia ram hmangai na tak tak nen mu theile mipui te ta na ham thana tak tak thlen thei tu le thlen mek tu ZPM party hi an ngai zong hle ti hi lo shemol to ro ele sela aizo sa ngai nom mia mia thin hle mai ole khati song kha zanin tlai ta na kan ngai thak thei cholo ni le ta thu tho tu ti zong zong chunga lom thu kan sui thar le a thuron tho zel turin kan hanin som mol mol ani tin opposition lam te po ron aw ve turin ka som tak meu chewani District Revenue Official Joint Team ina an enfia thute GPS coordinate thaparam ri an chin chia thute aram mantur te thlengin tin ram ruak ani thu kan house derina soithin baran len ani thu kha an lo report thapa environmental clearance po angai lo ram ruak ani wangin ti te kha an ziak vekani mikring son chua po an ngai lo ti te po in ziak tela khotlang mi puik nial na a lowe ti po kha in ziak tela kama mit bial tu khanin lo khethiam ta se heti hun lai hian sarkar na von fungchel tu an nia ama hnen so atheng lo ani karinga chung zong zong chu aizol dc khan clearance alo pevek chulai chu pu speaker a serious kan ti lai chu nia atua ma ka demin ka tran tran lowa mamit bial tu khanela athin rim thla kang tuna leng pu ngo ina kan pereng reng lo wan ti lai khan aizol dc hian alo pevek to ani hei hi